Omuri Kanungu ebishara eshoro z'amizi enshozi ebirana n'ebyobugiga bw'omwitaka na bimwe aha by'obuhangwa ebisisikire kandi abahangu batandikire hurro iyo kugaruzaho omugyera gwa Ntungwa na n'ekishara kyago aha bw'obukuru bwago muri district egi. Ngeno mu kutaheza isharo shareza impaha no kubyara simenti kwereka abantu ngudaradara utarenga hano imirimo yawe ugikorera kuno kuhinga ka uhinga kunoya konkita keneri yacu n'irya government yatwena icyo kureberaho ni inkamizi buryomwe na nakolesa amizi kubaho kweye omukuteka omukureberera amatungo omukuhinga so ebyo buhangwa nibitubisaho omunjeri yona abahangwa enshonga yo kucecereza kw'ebyo buhangwa no kwegekererwa abatura abatarukufayo kubirebera okulisa amatungo nkente ngaha twikirizibwemo okushweba inyanja omari muri shonza ejo n'emirimo yikiza uko atine cyo kutwara omukutera amatafari twikirizibwemo so omwanya gwina kugaruka kumukama yaguhangire oba ojyo mukuru oba ojyo munyeto ni ntero bina kugira ngo twena twejumbire omucyo kurinda obuhangwa kandi ko kunana abagambire twine nk'esharara omurimo gwazo omuhango no gwo kukwata amizi kandi ekini nizicencura oburofa omumizi abatura bari kutura mu myanya irume byo bahangwa nabashabwo kuhinga emiti y'enzarwa ngo cwero kujeje n'umwoya gwa kaboni ati ni bayinkaje kugira ngo abantu bajyale emiti y'enzarwa kugira ngo ejo emiti y'enzarwa kurugirira hakucona zibareka ngo yeri kubasa kwatwa ogwoya gwingi omukura kwayo kusinga emiteje ndishe ko zireki iba turi kuturetera etali y'enzarwa eyakunuye amakuraga gasha kwa Hweza Wilfred.